Amasapen ta tarik segi Julai lapa kumsang ni lesom ni lakat patpa APwa ni khupa APwa short devotional sermon nei khom ki thei dinga dam na APwa ha chungnung pakai pathin lopi na le choi at na ipwin ahi tuni ni khoi ke holim na divin Pakaijin Nahinnailut Jing Nalaije tihi anangai tu kho mohite pansan na din lubung som ni lali chang som langa amani akiholim thona akido tu pet thonin jesu tein ahin nai lut thonin amani chuto athonin ahi pathinin athu isim do naw ichan chung chewadin mal ei som pi taw hen leisi na pathin to kinai cha cheng khom masapen chu adam le if ahin abanin kain le abel anahi adam le ifin pathin thupi anani thon lo pha chun pakai lo pi na chu amani akona akila do in pakain asim athat khom na diwa kinai cha athat khom na diwa asim pakai hun sunga kun chun no do in ana ume abanin kain le abel he pakayin kain kom chun na so pipa hoya umahitam ati pha chun kainin na don bunin ka so pipa chingun se na kahim anati hiti chun pakai pathin na konin kain chu anazam mangunalayin ahi hinla pakayin kain chu ahin nailut kinin kain ko mahitin aseiya na so pipa thisan ka kom ahunglong lutai atin pakai ang sunga anakisel jo tapoi kain thil bol ho jo se kain thisan so chu pakai ang sunga akisel thei tapun ahi hichi phachun pakai pathinin kain ko mahitin aseiya ipina bol hitam na su pipa thisan chu tola konin ke ma hing lama ahung peng pengin ahi hiji chun tua hin nang ma khuna kona na su pipa thisan chop kang dinga hunga leisi na zong nang ma gau sap chang na hitai hichi chun tol tun lang lo bol zong la chun nanga dinga leisi hin i macha ain su do kilo hil ding ahitai leisi chunga adung awaya nawa le ding nawa thai ding ahi ati chupanin ken chun pakai hinga nei eng bol na hi kapuzo hoi ahi tapui ati pakai pathinin ken anagaw sakmin tol tun lang leise chunga adung awaya nawa ding tol tun lang muchi tu jong la chun muchi leise nin ga asep loading ahi ti a kain hi anagaw sap he hije chun kainin nei gaw sap na hi kapu zo hoi ahi tapui tin na seye hichita chun pakai pathinin kain ahin nailut kinin kain ko ma hitin aseye chuti ponte kain hin that pen chu achunga azat segi vegeya aphu kilading ahi ati kain chunga melchi nakhat akoi pi e Genesis bungli chang som langa kain chunga mel chi na khat akoi pi e pakai pathini e hin nailut jing nalaije nang leke ama akona e pui manglo na divin pakajin e mel chi jing veti hi isu mil lo di hi su pite ho tunin leise na nat lesat covid-19 je in covid hi si hi ichung wa chu hen lang pakai nei umpi lo hitam nei da tha hitam tia thudo ina bol mai theyu ahi ama wang pakai pathinin ei umpi veti hi isu mil lo di e aje chu pakai ama tha gawa email chi u ahita FEC bungli chang som thum na chun hitin aseye thado ni kho a dinga mohor na kinam naw pathin thagau thing chu lungphat mo sa hi un
tu nia hi pathin hagau thing in ei pv na hung hen lang ha sat na hi hen lang gen the na hi hen lang mai mo na hi hen lang ai zum na hi zong le pakai hagau thing in ei pi jing ve ti pa hi in a su mil lo divin so pite ho ikite mun ahi na in lang gen the in lang he zong la chun pathenin ama to khom dingin aragau thing ei pevin ei Nahinnailut Jing Nalaije ve ken tol atha asu pipathisan asu wangin pakain mohor anam khumin melchi na apin ken hin that pen chu azat sagi ve geya aphu kilading ahi anati michon se pentun that babon pathinin pi jinga ahile tunin nang tul that nei lo mai the he ama wang tul tha khel chu pakai lung dei lo lambol ai pui pakai lung dei lo lama ngai tu na inei mai the pakai lung dei lo lama ichon mai the he cho zo se chu inei diu hi inei ta wa le pakai anga ki surrender ki noite na itu in sungwa gentena ha sanna financial crisis hen lang ai lo le ne le chalam ha san na hen lang ai lo le dam theina lam hen lang ai lo le kholai sunga mai mo na hi jong hi cho zo se itu jing lai wa jong hi ipaka yun e chumil povin aman e Nahinnailut Jing Nalaije ve I maus ko zona chi te ni lungen the ta pakai Jesu Krista hi ni thum nin atho do tai ti chu aza hona ama wang eye witness anei hon lo hi chi pha chun ama ni lai lunga ai lo ama ni chu ko ma chun pakai ahung kila en pakai to athon khomun e maus ko zonin achi ta ve hiti chun ni athum ding ko ne hitan ni kho sau zo achi ta hi chi pha chun amanin ahi pu ke ni ko ma thung tan ke ni ko ma tan tin na so hon tai chi phanin ipakai Jesu Krista yong amani ko ma athungin changtha sem ke un ane khomun ahi hicha kon chun amani min mu akona pakai chu amang zel tan ahi hichi pha chun changtha sem khom wa ane khom zawin o Nazareth Jesu Krista ahi ti chu amanin ahin hedo hon tan ahi gen thina itu wa mai mo na itu wa hasan na itu wa e maus ko zona chi teni kleupa seizui dang khat pa banga he lungim tayum la yunong I lungim now gen thina I hasan na zo siu I pakayun e het pe win amman ki thu pi dingin athagau thing e pe win ni tinin e Nahinnailut Jing Nalaije ve ti pa hi isumil lo devin avela ikitim kinon ahi so pite ho pakayin ei tha do ni khu hung ding ahi hi chin ni khu adinga chu nang le ke hi mohor ei kinam khum ahi tai Pakaijin Nahinnailut Jing Nalaije ti hi anasumil lo dingin pakai mina ikitimun ahi na gente na ha sat na zo si pumahi pakai ibel diu he ha sat na inei ta jong le pakai kom thunuti mai mo na itu wa jong na pakai kom thunuti boi na inei zo si yong pakai kom thunuti pakai thagawin e pvt sumil po heti pathinin so devotional sermon ngailhajouse mal e som chi tau hen amen.